Yemnyanami usekhaya la. Usekhaya la. Yewema. Kunengoma ethi ikhaya lami leli noma ngabe izindle zodaka isekhaya la. Leyo ngoma leyo ngiyithanda ukudlula ngesizathu sokuthi iya iveza ubumina kahle ngaphakathi enhlizweni. Mina ngifisa ukuthi ngithi ngelinye ilanga ngathiwa ngenze umcimbi koThekwini kobani koGoli nakuphi. Sengingawenza ngokuthi sekuya affordeka ngaleso sikhathi. Kodwa inhloso yami iyodwa ukuqhakambisa indawo yangakithi engiphuma kuyona okuyisemahambeni okuphinde futhi kube yisemzimkhulu. Iyona into engifisa ukuthi ihlale isebalazweni ngaso sonke isikhathi. Angikufihli mina mangizibonga ngithi mina ngiqhamuka phansi emahambeni lapho ngiqhamuka khona emzimkhulu. Ngoba ngifuna umuntu athi noma ngabe khona into ayibonayo ayibona ngazi ukuthi yinhle kimi noma ngathiwa yimbi kodwa ngirepresent bani mina umzimkhulu indawo okuyangakithi ukuthi ngowala mina angishintshi lokho noma sengisemazweni ngihlala ngisho ukuthi ngiqhamuka emzimkhulu emahambeni ngisho inkosi yami ngisho umuntu ongiphethe. Kunamaciko la amakhulu esahloniphayo afika la afana nabo Thwasa lekhansela afana nabo Bahubha afana nabo Thwanebhaca afana nabo Mbuzeni afana nabo Nyoni Emhlophe asendleleni kuyimandla yeza afana nabo Mjolisi uMayidurulo lo esimvotelayo ke kulonyaka angisho ukuthi ngithini sivotela yena kodwa afana nabo Stolombi bakhona la osonzaba baningi abafowethu ngengize ngibaqede onjuze bakhona la kodwa engikhala ngako uqala ngaphambi kokuthi ngikhulume nawo ama-artist ngikhala ngesupport evela kubantu abawosomabhizinisi emzimkhulu evela kubantu bomnyango wethu umasipala angikhali kodwa ngiyacela kahle ukuthi into enje efana nale iyadinga ukuthi bayibhekele bayifakela amehlo bayeseke bafowethu akudingi ukuthi kumnandi okufana nalobu mawubona abantu bejabule kanje kuKhisimusi beyeke zonke izinto ngoba befuna ukuzojabula bangalimali kungabikho lapho belimala khona baphume edakamizweni abantu bese ingasupport into enje lapho ngizophelelwa khona amandla nami iyofa lento kuyolimala abantu abaningi lana ama-artist ukungena kwawo emculweni inhloso yawo ukuthi asuse ikati eziko emizini yawo noma emindenini yabo kodwa mangaba ngizoloko ngiwabiza ngusolwazi ngiwanika lokho okuncane enginako okungafikelele ekutheni ama-artist akwazi ukuzondla kuyangikhathaza lokho kuyogcina kungilimaza inhliziyo nami ngiphelelwa amandla la ngiphelelwa khona amandla akekho yoqhubekana nento enhle kangaka ingakho nje ngithe kulonyaka ke ngithi isolwazi homecoming ngoba ngifuna ukuthi wonke umuntu aka-understand ukuthi inhloso yethu silwela indawo yangakithi nathi ukuthi ayiphakame siyazibona indawo koZululand kobani omasipala nani bayazenza izinto ezinhle nala siyafisa siyacela siyazehlisa ukubona ukuthi abake basibheke nathi basicabangele ukuthi ngalomculo wethu sisebhizinisini imindeni yethu siyafisa ukuthi sithi masiqhamuka sikhombe makithi singesabe sithi ngomculo nake engiwenzile ekhaya naba abantu abaphila ngaphansi kwami ngesimo sokuthi umculo uyakwazi ukuphilisa umuntu mangizovalelisa ke nje mntakama ngizothatha ithuba ngibonge kakhulu ku-Dream On TV ngibonge kakhulu ukusuka le emzimkhulu edolobheni beze la emakhaya ngakithi la emahambeni ngoba befuna ukuzoveza into engiyenzayo noma engiyenzayo nethimba lami la emahambeni engicabanga ukuthi mabesuka la manje bazoyikhipha igcwala umhlaba wonke ukhona ozothi mhlambe hey lo mfana okhuluma kanje okukhomba ukuthi into ayiswele iyodwa isupport kuphela ingabe mhlambe ngingathathani ngifake kuphi ukuze mhlambe igcine lento iqhubeka ingayeki in fact ihholo selingehlule ngoba mawubheka la ngaphakathi ngicathi uyabona abantu abasenayo ngisho indawo okuhlala abasenayo indawo okuma uba kuthiwa likhona iground manje likhona la elilingene ukuthi ngikwazi ukuvalela abantu ngaphakathi babe safe ekuthenini bathi mabe ngaphakathi kungabikho into ebaphazamisa mabeze emcimbini wami ngabe sengukhiphele groundini kodwa manje ngesimo sokuthi amandla awekho indawo yoku-entertainer futhi esezingeni lokuthi ibe segroundini asikabi nayo angikwazi ukukhiphela ngaphandle engizama ukusho ngiyabonga nakuma-artist aphume ngobuningi bawo nkalo zonke ngibonge nakubantu bakamzongwana ngizongicela ukucacisa lokhu nje abantu bakamzongwana abala bazobheka ukuthi kwenzakalani abaphinde babe belungu bami bangibizile-ke futhi kusasa endabeni leyo owayibuza ukuthi eThekwini ngafike ngenzani bathi kukhona abangibizela abafuna ngeyibheka lapha surprise abacela ukuthi ngoyibheka ngesizathu sokuphakamisa nje umzimkhulu ngowubeke ebalazweni ngelanga lomhla ka-6 April lapha kweMother of all Maskandi angazi ukuthi yini abazofika bangikhombise yona kusasa abangibizela yona
Dababa siyabonga kakhulu Azamahle mfowethu. Ngicela nje ukubamba isandla siyabonga kakhulu. Siyathoba siyi Dream On TV. Inkosi